Okay, sebenarnya kita dalam topik penampilan ni, saya just curious. Selain daripada pemakaian, hygiene, adakah posture juga termasuk dalam etika penampilan? Itu more kepada communication sebenarnya. Oh, communication. Kalau kita kata like your posture you, how do you position your your body, okay, how do you position your whatever yang movements lah that is actually relates kepada communication or body language. Yes, body language, eye contact, semua itu bahagian communication. Tapi bila kita kata penampilan ni, memanglah kita sentuh biasanya adalah diri kita panggil pekerja tu tadi, dia punya staff tu tadi. Tapi dalam masa yang sama, jangan terlepas pandang the cleanliness of the premise as well. Sebab itu semua masuk dalam penampilan. Okay, dia masuk dalam penampilan. Penampilan tu jangan hanya fikir kesempitkan minda. Penampilan saja adalah you punya baju aja, and then your kuku gitu-gitu kan. No, bila kita sebut penampilan, you're not only referring to those yang bekerja, but also to the premise as well.